All India Radio Imphal medium wave meters athum somli point khat kilohertz zugya sanjalani le FM megahertz wale thum point nga panong ki pong kya Paite program ahi tuni in khatak la khom simna le singo nya nga pan la twale ngai na nei dingu tui na masapenin singo nya nga pan heina pewa chi la ngai dingu All India Radio Imphal thakla khom asintu nende moi guite Central Sarkari ni tengvan zat poimo po gari te lamjang taka apai thina dingun interstate gambia anadang loading in state le union territories tengen Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari in Janin video conference tungtonin state le union territories Road Transport Minister teng hodin pia Minister teng hoi to kisai engkai ding le gari heste na apan kirena dia ki pate reading in thai sakhi Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal in Janin a state economy plan tenge to Guwahati akimu khomna nei Hai huna tel ten ang idan te usung khomwa state economy in ni nadin mun atun theino nadinga sarkar ten nak ta kapan lading in ni hi Chief Minister in state economic task force din thak dinga nga idan tisung apom bana economy tunding thakna dinga kalswan dingan gial apai mo thu gen hi Meghalaya Sarkarin Chief Minister le Minister dangte bana
All India Services Officer te khalo person som nga Group A le Group B Officer te khalo person som thum lenga bana Health and Family Welfare Department asen te Police Home le Civil Defense Group C na sen te le Home Guard te chi lo Department chi Group C staff te khalo person som ni lenga all the wa pyak din in thupok na la Sai thupok na COVID-19 le lockdown ja ka state sumla pai din mon et kaina ding bana apoimo hona zat ding fan kining chim thai adinga gel hi Tripura Agartala Municipal Corporation le Agartala Smart City 10 damlo te to taksa ki sukhalawa COVID-19 sample lang namon ding book tai thei khat bol kya Agartala Municipal Corporation Commissioner le Smart City CEO Dr. Shailesh Kumar in Kerala adamdo in konga ki test na book ki koi entona ki bol sa hi dan gen sai banga sample lang na gari mal sa biala bi nga ama sa pen ahi gari pen Chief Medical Officer West Tripura kya nga pya kya kinom Mizoram Solkalin mal sa bial state liya tang a state university zel piki na dingin ki sakhol na nei Chief Minister Zoram Thanga Inzana video message athugian na health officer Union Home Ministry te thuzaka MHA in akisai pi state sarkar chi ke to ki hoding in thei sahi lockdown je ka Mizoram ni state danga tang za Assam ni za songale ni Manipur ni za thumle somle jat Meghalaya zani le khatbana Tripura mi somi phau hi Meghalaya sarkarin COVID-19 damlo tele quarantine omte enkaiding state level discharge committee khaddin kya committee chairperson ding secretary health and family welfare bana member secretary ding in DHSMI le health expert title member dangwani namuhi Meghalaya COVID-19 positive case somleni bana asini khatomsa Gansunga novel coronavirus confirmed case Sangsom ni lekwa zakwa som sagi le litung ta asini zakwa som thumle sagi phata India COVID-19 recovery rate in Maswan 2 in person som ni le thum point thum pha 2 ni tanin ni sang sagi le som ni le sagi dam swa ta chin Health Ministry official Indian Prime Minister Narendra Modi in Zanin Canada ama hina kidatte Justin Trudeau telephone tungtonin hopi tu hunhak sa laya Canada om India mite ay kaina tunga ki pa thugen Union Health Minister Dr. Harshvardhan in may khatop tana India in COVID-19 ading India kutswag rapid testing kits for hedin singen tunya dinga thak lakhom ising sa theu hai tena hi Upalamte COVID-19 apan ki vending dan siding ina omin ina ni hong ki mo piken alo thelo hi le meter khatin ki ramlaun na khut le mai awang ki men sabon to sil siang gi gen na khu a hi ke la a the chen na bana ai ke le tissue paper ai ke le romalin ki dalin na go chen tissue paper pain la na dial neu so pa in ina ki huan an le me anum lain nen la imon hat na ding in thei tui bol tom donin ko ul pot takin la mixi sign tu di de in naram doi negi ge in na kyanga omlo tanaute lomte to ki hoin la akun le in kwante panti na to video call in ki ho zelun nit alle huksin he dingel sa a omle hol photin na khoi khang namun te pe ma disinfectant na dal na dam do in ha syang gi ge na dam the na enzelin khosi khu na khak sana ne nge le kin takin ki at kol namun nai pen nai pa in la hon hil bang bangu zuin hi lo ding te na kut sunga hi ke le mai hum lo in khu le ha thai ken khosik le khu mi te to kinai ken na mit mai nak le hoi ken dam lo te kyanga om ken nang thuin dam doi na ken natanaw le lom te to khut kilen in le ki pom to ken kiche kap din dam doi na ho ken alo thilo hi le phone tung to nin dongin mi pi om khom na a ho ken alo thilo hi ke le ina pan pot ke ken tuina bana thingong nya wapan nagel ngam diam ki la ingai non dingo Hello
laya Melma Sianga Tanmun Namuang Le Hala Hamlin Siya Tungwa Kana Kanta Ibang Long o sam Sala Abana sunitum sila singgaw niya ngapan ingay ng lingo Sunikuma Muy kuahong siya Ang sana Alolo Onday sana Ulit wang muli Ang lalaw bang Pamgin Ruang kinsin Hanggang sinsa Gomsin mateng Sulkit Hello, Jingo Walay kong babang silke Yan mang sumbang yami gata Ngayon pagiging buwang neta ko Uy, sino nga Bang silhong ginsia Imbang belhin Melkendo Tangwal teva Imbang swagelo Swapasakta Taunwa Ngayon Ungam kenta Gomsing mateng Sulkit Hello, Jingo Walay kong babang silse Yan mang sumbang yami gata Malyam teging kuhang istakun Malyam teging kuhang istakun
Tunia dinga chingonia nga palat waling ingai thiu hei tinga hita. All India Radio Imphal Zingyang in tutak la khom simnale lalmun mo ya palat waling ngai na ini dingo. Tuni taglam dagli le minute som ligin to kitonin ihulo beita munchi a Paite program ngai teng omno am le mangpha.